Enenthi kumelembetania Ukamba nimakulw'A maeke kumuvua muyumbe wa Kibwezi cha uthuiloni wa syua Mwengi Mutuse vamwe na ayumbe ala angi manakunie kula ya kwitikila kumuvetanga kuma uvisini munini wa President Rigathi Gachagua nikwithiwa ayumbe maneekaa uthukumi ula woke miao na kikatiba. Uthuthio uu ni kuma kula kwi muteti wa chama cha UDA Masaku Annastacia Muendo ula ukueta kana uthukumi wa ayumbe ni wiyungamie vala wa kulia ingi ayumbe kuma Ukamba maeke kuokita serikali na maikwatianya na President William Ruto no kana kwikithia Ukamba otamalembeta ala angi winaatielwa itina ki maendeleo. Benjamin Mwaka ni wone na nise nake na tutumia vote. Ula kulani nene bitu unokitea kivila cho yumbe chayata na chama cha UDA. Mutete muneno wa serikali ya Kenya Kwanza Mwengi Anastacia Muendo no wakulia Akamba maeke hulumia muyumbe wa Kibwezi cha uthuiloni wa syua wakili Mwengi Mutuse kwa kutongoesya Mutalatala kumuvetanga munini wa President Rigathi Gachagua kuma uvisini no anumilelia Mutuse vamwe na ayumbe maneli na miongo na eli alama na ukwatie mbau Mutalatala oo kikatiba matwaisi akiyo ya kiuthukumi na Enenthi mayailo mamena Tueli to mablame ni kwitha ni mavoti ye either yes no akanabe alama abstain ye Tueli te kwasekana mekuna wia wo ulani wo mailete kwitha megeta makunie kulingana na katiba no nene wie andume kwasia mheshimiwa Mwengi Mutuse nunekie naye kumove motion yesu lakini exercise mandate yake ila wailete kwitha yika katika bunge ila ni musakue ni Enenthi ma Kibwezi Kibwezi West. Mwengi Anastacia Muendo ni wathuthia muika na muno jenzi ula oyu sukumeche wathimwe wa kufa dereva kufa makanga yani kumwenu cha president na munini wake kwa vamwe vala waweta ni musukumo ulovanie kuvalanya umwanthi wenda jenzi meyandikithia kwa wingi tako nimakula na mayumile kukitia ivela hii kula nene siukite no kana kueta mwali ukumake utongoi ala menda dereva na makanga makwa abiria ni mokosa mundu okuma bicha bala maendete twikethe tu ignorant twasia oyu William Ruto na keneathi ni twailete kumana ula wailete kosa kibila chuchu ni speaker wa bunge na ilete kwitha for 60 days na endi tu conduct elections na ithio nthe Enenthi ni twisikana IBC ndivo hii election twana kwikwata kundi mukulia twikethe tu ignorant na endi agencies maitu tweke kwasia so and so must go so and so must go na kuwe ndwe pau kana ndwe sa kweyumia wakati umwe elections sila siukite ni mukulia elections sila siukite mose ibande ni kana oneni mu participate katika election ono uyovo no wakulia hatongoi na muno ayumbe kumelembetania Ukamba na alama tangasi kwikalanga likoni olei metikile kuthukumana kwa vakuvina President William Ruto no kana kwikithia ota ilembeta Nyanza Ukamba no atetheka ki maendeleo vala ingi wa mukulia President William Ruto anenge ndai ya tongoi alama ongamie nage kulani bitu kumelembetania Ukamba na imanenga ivila nene siake utongoi sia nene na wiola matethise kampeni ne siake atongo yalasa kwe oyu masaku twangaliko ni Ukamba na maappointitwe ni munene nimo mailite kwitha mayikala nthi pandu vamwe makasia twenda ikiwa kindu fulani na hindi maithocha musumbi ni kana nake okay ulonje atwete nake sindu Ukamba ni twina appointments twina appointments sikitwe although no twasikana sinamba kwi andu ingi tuonete methitwe na munene kwa mfano no niwete mheshimiwa Munyaka it is very wrong kwitha mheshimiwa Munyaka ndanenge to position lo nanengwe the other day na ale atu mutunge amuvea mbe nundu omelea nundu izuti position yanite wiola mheshimiwa Munyaka unathukumie masaku na ki ni kindu chaili topic ya the national government kana ndwala twisinimo mekatha katika ila table ile make a decision ya appointments nundu onaitu Akamba tuikwenda ovuthwa kwiana na serikali ya President William Ruto mbe wa miaka ile 10 aliko tongo-ini ni thukumite muno atio mavo ma uthukumio mayethito maimuvikia mwene nthi undu vailite aiweta mivango mingi ya serikali ithito yikwa makumano na Enenthi kulia kuelewa vaita wayo undu vailite kila ndona kuweta ni kana serikali ni thukumite kila kivo ni kana information kubikia mwene nthi akatabwa kinani kiendeye bana kinani kikwikika bana kiu nicho andu maitu Enenthi meulaka na nituonie kana
pena body na formiwe ya kumake sure mwene nthini waete wa the correct information na kila kiende yeva wakati wiva na nicha ukitumite kindu kiki ungama kitaendea nundu twalaki information then andu ni mambisi ya upotea huni kulia mwene nthi ethe na tuamini serikali no hivyo nundu no hivyo paka 2027 then from there no tuamweyu kusakwana kulingana nundu tuone serikali ya thukuma kuma vamwe sino ilovi ndilivotia vilingwa mauvonye nito Benjamin na Mwakam.